Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela-ke mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphathele amathiza omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli viki esikulona. So namhlanje ngizoqala ngodaba oluthinta umndeni wakwaMthembu njengoba sazi ukuthi-ke kubangwa isihlalo. So lapha kumathiza baveza ukuthi-ke uKhulekani uzofuna ukuthi-ke uNomkhosi ethole ubulungiswa ngenkane njengoba akashaywa uManzimande. uKhulekani benoSiphamandla bazoxabana kakhulu kunakuqala njengoba uKhulekani uzobefuna ukuthi-ke uManzimande ejeze, and-ke ukuxabana kwabo kuzoholela ukuthi-ke uKhulekani benoNomkhosi beshiyeke lapha kwaMthembu. Babeke sebeveza ukuthi-ke uNdlovu uzo-ofarisha-ke uKhulekani ikhaya nomndeni wakhe. Uzobeke sebatshela ukuthi kabeze bezohlala lapha kwaNdlovu. Nomama bebandla bazohlangana bazothatha-ke isinqumo sokuthi uManzimande kumele-ke jeze njengoba-ke enze okubi. uNdlovu uzofika ne-idea entsha ezojabulisa uKhulekani ethinta-ke ibandla lamaJudiya. Baphinde baveza ukuthi-ke kuzoshuba kakhulu ethempelini lenkosi kubhekene-ke uKhulekani benaye-ke uSiphamandla. Ngidlule baveza ukuthi-ke uNgema uzobuya and-ke uMamzobe uzobeke semtshela uNgema ukuthi akahambe eyoxolisa kuDifa. Kunjalo-ke mbukela phela lapha-ke amathize ethu akuloke leli viki. Ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.